Kule post ade ngifake ku Facebook lapho ipost ade ngikhuza khona abafowethu abachaya abafazi ngisithi mina akulunganga abafowethu ukuthi umbeke umuntu wesifazana isandla. Yazi ipost liyani improvela ukuthi madoda liyababhonya abafazi benezindlini and lokhana kulunganga. Umuntu ole right ukuthi umbeke isandla umntana wakho umfake endleleni umfazi wakho wamthola vele ekhulile amazinyo eqinile. Okusho ukuthi abantu ababele lungelo lokuchaya umfazi wakho ngabazali bakhe besamkhulisa abantu ababele right ukuthi bamchaye. Wena madoda linalungelo lokuchaya abafazi madoda yazi abanye kahle kahle abafazi bendiba treata njengama objects. Madoda hloniphana abafazi benikelana ukutreat abafazi benjengama objects. Kuthiwa ziyadelela lezi zinto wathi ukuthi umuntu wakhona kahle kahle mayebuya emsebenzini bemkwatisile emsebenzini ufika endlini ebhonya umfazi. Sonke istress usikhiphele emfazini madoda yekelana ukwenza abafazi benama objects. Yekela ukwenza umfazi wakho ensimbi like le ansimbi ongasayidingi oyilahlele e-store room. Yekelana ukutreat abafazi ngaleyo ndlela madoda. Ngoba hayi siyapost improvele kahle kahle ukuthi amadoda ababhonya abafazi. Improvele ukuthi amadoda amaningi abahlonipha abafazi bawo. Ukuthi kahle kahle umfazi wakho wena umbona njengento nje umbona njengomntana wakho. Umntana wakho phela nguyomela umchaye ukuthi umfake endleleni ayenze izinto eziright. Umfazi wakho la wayilaba abazali bakhe njengomntana wakho. Abazali bakhe yibo wakumele bamfake endleleni. Umuntu maye kwehlula makusehlula ukuthi umkhuze kusehlula ukuthi angene endleleni miyekela hambe. Yekela ukumbhonya noma athiwa umoshe kanjani ungamshaya umfazi miyekela hambe. Finish and clear ungamshayi miyekela hambe maye kwehlula. Nothi ukuthi umbeke isandla uyafela ejele. Ufela ejele nje ngokuchaya umuntu ongamzalanga. Umntana wakho nguyona right ukumchaya madoda yekelana uchaya abafazi.